watigania West niwe John Mutunga neberetweza mukaririgete wa ngwataniro ya bunge ndene ya kaunti ya Meru na gete giki kyawe kwithwa gikinenkerwa mubunge wa Bore niwe mugambire ndikire abunge baba ne bamenerete Mutunga bakiuga noka gwitithwa na mbere ngwataniro eje wenka ati kwaranire na mutukinya uriko ontobora botethirito bukibagwiria tukiaranire na ndagitari Mutunga nethiritwe agitarireria ati ni siasa cha mwaka jwangiritere 27 nicho chithithiritwe igitonyithwa endewe ageta na mbere na kwithirwa agitungatira antu bawe batigania West. Boniface Mwongera gatwambiririe. Daktari John Mutunga kanywithia wagishugo bunge roterwa tigania West kumira ja gwita na mbere na lite mukarigete waikundi kia bunge ba Meru Parliamentary Group. Baba ni abunge bunge bonde no romwe iba mokinyukirie nthiguru Daktari John Mutunga na wekira mbunge kumoroterwa Bore ndikire muruitha ni ndereba wao kwa kagita kangi kamyakena mubunge John Paul Mwirigi ne munini mukarigete mutongeria ateta wenka mutongeria etana atongeria bangi na mutongeria kabwiru kwira antu ne ara ura mantu jakari itokalite tukure ibire bibingi ne atagukarika na ibuije batu ya Meru tutonekana twitite kwa vice president tuli atongeria baraba Meru niki nyuntu itwanenkaniro tongeria na tutura kwirwa tutirona kanya utongeria bugaruragwa nike riria antu bara batongeretwe baigwe batena imani na mutongerio ubu batongeretie kore mokono ni utongeria bobwega amona gwitie gikundi na mbere ja kyawe ija moja makosa jira bunge baba pakwa Mutunga na John tumuthania ng'ombe aita kurithia akinya Leimuru akama akinya Mutewa akama akinya Genjae akama yekinya kora ng'ombe kuraeria utento biekwo mumero tona bya onka ibon twatereka to chenjie tonengene murithio rithia kemero kwa murithio rithia atera bari viringi lakini manto yange anto utrimana na arora bako wabokethania alafu ba sideline atongore barabange yaututi amwayo kibachokeria mubunge Daktari Mutunga na gitenjuri ya bunge kena ruido nwe nontibeja kethura kiromba gitekyo gavana ndene account ya Meru 2027 undendete unity ya Meru bawatanira kabisa na ketha kwibyo tukona twi Meru tona twitithina tukagana equally kana equitably tewethira ichamani kutukana ndino wokona intobiro biri okaitha bangi unte arakio rongo na ntendete kwa rongo imbariri tuna yumbe bakenda tuthitangwe yo ndenda berire ari ntethitangwe bayeli kwantu bathomete kwethwa chairman gokwa yeka kukwatanira na siasa cha 2027 bakawa Mutunga na kwenda kwa ngavana 2027 utumukirie muno amba kwa ngavana na pengine bembo kwitha bakenda mantu yangia yu undi thoma siasa kimantu ya nakwenda kwira atongire wa Meru nkaba heshima leonde na 2027 ikaringana na muntu tu mantu yarakwenda mwaka muthiru mweri 10 abunge biba muthurukire mubunge rotera no thimenti Raimdahu ndi jamukarigite wao na kuthura Daktari John Mutunga jamukarigite arabugire Raim atina kadharia kwithura batongeria nontwe imubunge kiombe wale wamechaguliwa chairman na vice chair hata hawa wakicheza hata hawa tutabandua so wacha wafanye kazi tufike tunataka kuona kazi ikifanyika mithe kalintro na watinda na president na uti muntu weta kumuona ibati twetire na kirima tomwirana na mpuru na kiri twamuthaitha tomwirana turombere kanya twite tuone president nontura twanenkere na alemerwe torongo wa last week ni abunge specifically okuma central imenti atwira ne bangite na president wito mona anga baru rongo tukinyira wito mona runene atitakandi wa mitakaria gwana ndi butithranirite tutita kona president mturora bangati ariwa butita kona president ina complainire ndio tutumba kwira president tuti organized tuti tayari na nonto bogitumige kinande abunge bagokurukirwo togiro barinde kina John Paul bogite baketho beruki gikundi iki na kuretera account ya Meru nkuma kebari tugachoka tuthithio yo na nende wipuo Meru ura twabanga tugeta constituency batu tutarite ina tugeta o Sunday after a month tugeta guntukuna I will make my own decision ke witania kithai kwita kuthilung around lakini kwibonkwenda kwira Meru iba ichi kira Meru iba oba watethana kiantu na iba obaragana kia
na iba na kuringana na twambiririo choinya chairman wa Meru iba ichinu ya karinganithia choka kathurana iba ichinu bao ni hataokarakara nde team linda utiro bwaringo ntheuru na wisho nteto cha wanasiasa na barabomba nacio no wanasiasa kyagwetere na kona ndire thiro mugambire ndikire muruithania akethire gwathania ikundi iki kwa miaka wina iretigere nke report na Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kineke mshumeja Nairobi mbita Boniface Mungera.